Batho ba ka fa tlase ga sephatlo sa sedikadiki ba setse ba ikwadiseditse ditlhopho go fitlha jaana. Setlhopha sa Holy Ghost se tshamekile maleka a lefela le sa Orapa United mo leking ka mafelo a beke. Nte ke go dumedisa ke go amogela motho weso ke bidiwa Regional Richardson tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re fatshe leno le emela Zimbabwe no keng ebile le kgatlanong le kgaosetso papadisano e nang le dingwaga e dirilwe ke mafatshe mangwe mo go la Zimbabwe mme keletso ke gore kgaosetso papadisano e emisiwe. Tautona Masisi o buile se jaaka ana kopane le Re Simbarashe Mumbengegwi yo e leng morongwa o faphegileng wa ga tautona wa lefatshe la Zimbabwe Dr. Emerson Mnangagwa yo a neng a mo etetse kwa ofising ya gwe maabane o tsileng ka betse. Lefatshe la Botswana le Zimbabwe a tsogoloe dirisana mo mererong ya dithabollo mme a tsweletse ka go atolosa botsalano jwa one go ya pele. Lefatshe leno le tsweletse ka go nna lentswe le lengwe la mangwe go tshegetsa maitamo a lekgotla la African Union a go ema kgathanong le kgaosetso papadisano ya Zimbabwe ke mafatshe mangwe ka e tsweletse ka go ama seemo sa botshelo le itsholelo ya lone. To have the sanctions removed and we call for it without blinking or winching. Because we feel strongly that there are other more civil, more decent ways of resolving any differences of opinion that people might have. And that is the realm of diplomacy, if anybody were to go by it. And you are a foreign minister for a long time, you understand that quite well. And we would expect that those particularly who instruct us in diplomatic etiquette would understand that too. And it's also quite revealing that for some of the critics of Zimbabwe and its processes, how they themselves conveniently forget to look into themselves. Tautona o ne a gapatsa sebaka go lemotsha morongwa o ka paka e kwadisetso dithopho ka ebile lefatshe leno le le mo lebelong go leba kwa dithophong tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane ka letsatsi le le santseng le tla rebolwa ke lekalana le le tsamaisang dithopho la IEC. I'm sure you know our people here. Unfortunately, our ministers are off. We had cabinet this morning, but they had to go off because we are running around with the registration and trying to mobilize people to register. The turnout is very low, whether it's voter apathy or whatever, and all sorts of things. But they'll try their best to try and mop up people because we only left a few days until it ends. Ka ngwaga wa 2018 mafatshe a Botswana le Zimbabwe a ne a baya monwana tumalano ya go simolotsa tshwaragano ya Bi-National Commission go atolosa botsalano le tirisano ya one mo dintlheng tsa dithabollo. Tautona wa lefatshe la Zimbabwe o sologetse go etela mono mo bekeng e tang. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC Re Jefferson Siamisang a re dipalo tse di setseng di ikwadiseditse ditlhopho tsa monongwaga di kwa tlase thata ga selo se ba se ipetseng sa 1.3 million. A re mo nakong eno go setse go ikwadisitse batho ba le ka fa tlase ga sephatlo sa sedikadike fela. Siamisang o tsweletse ka go gakolola Batswana go ikwadisa pele fa go tswalelwa kgwedi ya Tlhakole e tlhola gararo matlhatso ke gore matlhatso a beke eno. Ga re di sobokela tsotlhe tsa lefatshe lotlhe la Botswana mo di-police station tse di 2,880 le dikgaolothopho tsa batotegi mapalamente tse dintšha di le 61 ka re 61. Go setse go ikwadisitse Batswana ba le 451,870 ke dipalo tse re di tsereng ka Labotlhano mo bekeng e neng e heta. Mme o tla gakologela jaaka o setse o supile kgaitsedi ka gore voting population ya Botswana mo dithophong tsa 2024 ke ene about 1.7 million. Mme rona re le an election management body re ipetse 80% ele target ya rona ene gore ke about 1.3 million. Mme mo nako ya gompieno ga re ise re gore le mo sephatong tota sa ene 1.3 million.
Motsetautona re Islam Batswana a re go botlhokwa gore Batswana ba ikwadisetse go tlhopha ka gore karata ya go tlhopha ke yone e dirisiwang gape go tsaya karolo mo dithulaganyong di tshwana patlo maikutlo kgotsa referendum. Re Tsogwane o buile se mo putegong ya kgotla kwa motseng wa Makala Mabedi se ba etseng Tebogo wa tswelela. Ke phuthego e konetela diphuthego tsa kgotla tsa ga mothusatautona yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Boteti West jaaka na rerisana le banni ba kgaolo ya gagwe. Mothusatautona o tlhaloseditse banni ka botlhokwa jwa go ikwadisetsa go thopha. A ke re le ye nngwe tse di thata tse di tshwanang bo polao ya motho tse go twing di-entrenched e tla nna nngwe ya tsone di tla ya ko setšhabeng gore lona le go athola ka yes or no mme jaanong itse gore ga e ta ko go lona go tla go tlhopha hela ba ba ikwadiseditse dithopo a ke re ntse go buiwa ka ikwadiseditse dithopo e tsweletse gompieno ga o sena karata yo o ikwadisitseng dithopo gompieno le ga no o rata e tlo go heta gongwe o tlo go jesa ba ba sa dumelaneng ka gore wena ga ba ikwadisetsa dithopo so ga go nna le referendum e tabo e agela ko go bao ba ba na le karata ya dithopo. Banni ba lekodisa mo palamente wa bone ka dikgang tse di ba amang. Banyana hale ke ne ka rurugatsa re neetse koloi ya tleliniki mme ano botsadi ba mpotsa dipotso gore koloi e kae eno wena kgosi o rurugatsa gore wa amogetse dikhi tsa yone ba kopa tirelo setšhaba kana ba ba kopile gore gongwe ba tlengwe mo lenaneo la tirelo setšhaba go lebega e le gore mo go rona ka kwano mo Makala Mabedi bana ba sale ba kwadile go nna lebaka go tsaya lebaka le lelele ha motho a thubeditse ngwana kgotsa mogolo a mogoe bonna jwago a bo amogiwe hela ga a itse gore bo tshwanetse gore bo bereke ga kae. Dingwe dikgang tsa banni di a tsebogelwa kana batsadi le ta itse gore koloi e tayana e sena mokgweetsi ka gore e ta ile package bodiredi ba kokelo e ga bo ise bo approve bo santse go le ko di-PSM ka nako e hela bo tabo bo approve wa ta bo re hirela mokgweetsi wa yona ebile ke tshwenyegile ka gore bo tsere lobaka mme kutwa go twe go santse go tsweletse ka go hira bo nnese ba teng ba ba tlinang ba re jaanong kgosi o ta ikinela diatametseng ke ba omantsha thata gore ga ba tshwanela go tsaya ambulance ba sa e adima so se se botlhokwa ke gore ba adime ambulance ya go nna yang gothe re sa hiri matirelo a maatla go nna ka itemogela gore hitisitse dipalo tse di neetswe go ka teng dikhotara le ga tse ka bophara bo go emisiwa gore dipalo tsa teng di boele mo dielo tse di ipetse. Banni ba tlhaloseditswe ga tsela e golaganyang motse wa Makala Mabedi le Motopi e tla simolola go dirwa pele ga ngwaga ono wa madi o wela. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Makala Mabedi. Badi ba motse wa Moshana kwa kgaolong ya Borwa ba kgotse mo palamente wa kgaolo ya bone Re Thapelo Lesolo mabapi le ditlhabololo tse ba setseng ba di akola mo motseng wa bone di tshwana katoloso ya kokelwana ya bone ofisi ya sepodisi kgopo ya metsi a leswe ga mmogo le kago ya ofisi ya kgotla fa mogala ka kgolo eo mo palamente Lesolo o ne a supa fa dingwe tsa ditlhabololo tsa motse o tse di saletseng kwa morago di tla akarediwa mo ngwageng o latelang wa ditlhabololo. Re Lesolo o buile se fa a ile go buisa phuthego ko Moshana bošeng ke Sofetse Makwintša wa tswelela. Mo palamente Letsholo o na ipobola hape le ga banni mabapi le paakanyo ya ditsela ga mmogo le metsi tse ba tswang kgakala ba lela ka tsone. A tlhalosa fa jaanong tharabololo e gorogile. Puso e tsere tshwetso yaanong ya gore madi one a lo a bitsang madi a ga mo palamente a e leng a nyena a constituency go ya pele a dirisediwe kwa ga ditsela tsone tse tsa mo gae tse go teng di-internal road mme lo a itse gore madi ao kgaolo nngwe le nngwe ya botlhophi constituency e ntse e neelwa madi a kana ka 10 million mme motleri Raitsotautona Masisi o ne a supa gore o eletsa gore mo ngwageng o tlang wa madi one a okediwe gore le tsone ditsela tse re di agantse ka madi a di kgone go nna di leelenyana di oketsege ka dipalo tsa tsone. Mare go lebogera diponeke tse re a tshupa mo motse di ka tswa di se kae hela mme ga go tshwane le tshogo diponeke tse lo bone le go sekolong kwa bana le matitšhara
ba laeta ba bona se sengwe re go lebogele patela sa kanya o tswa kgakala o galaotega re go utlwa motho wa modimo o galaotegile thata re go utlwile mme patela ke se se tsilese e re lentswe ditlhabololo tsa motse wa bone di bonala e bile di ntse di tsweletse banne ba re gona le dikgoreletsi dingwe di akaretsa thaelo ya metsi le katoloso ya dikolo tsa motse tse ba eletsang di ka emelwa ka dinao go itse go kgoreletsa ditiro tsa motse lapo e tona mo gare mo e mebedi fela lo mongwe ha mokateng wo mongwe ha tsube o mongwe ka ha sekolong ha molapo mo tona thata mo ile gore bana ga jaaka o bora mo baneng le ro kopela gore bogolo go nne le makgabaganyetso a gore bana ba ka tlola ba pela ba ka gale go tla dikomponi mo motseng di tla go dira di-project ga di hetsa o ka re ne di sa tla go direla bontle o ka re ne di tse go tla letsa leswe ka mabaka a gore go sala go le leswe ya mo motseng ba sa clean ha neng ba berekela teng mo lenaneo la ditlhabololo le letlang NDP 11 dikolobete tseo re di tsentse ne re discussa ka tsone ra di tsenya a be ra boa gape ra tsenya tsela e leng gore re bitsa re ke di-production roads e leng gore ra ko masimo ka tsone go tswa ga ke itinya dinokwana le go gogela ko masoko ke tse e leng gore le mo lenaneo le letlang la ditlhabololo banne ba supile maikaelelo a go bolotsa letsholo la go lema ditlhare tsa maungo ka bontsi mo motseng wa bone se e le go tsibogela mokgweetsi wa puso wa go ijesa le go jesa lefatshe ke se go fetse Makwinja BTV News Moshana bani ba khotla ya garanta kwa Molepole North ba re kokeletso madi ya babereki ba mo malapeng le ko temothuong e ba beile ka fa mosing e le barui ba supile fa ba le sebete se molangwana ka tshwetso eo ya puso e dirilweng go sa tsewa megopolo mo go bone le barui ba buile seo bosheng mo putegong ya khotla e biditswe ke mo parlamente wa kgaolo re o a bile re go eng jaaka a ne a ile go ba le kudisa ka tsedi dumalanweng ke parlamente Bodulo Mogorosi wa tswelela nna ke limile di-hectara di le 4 mme ke na le dingwaga di le 84 ke tswa pelo ke eletsa nka be gourmente dilo tse a di re neelang tse ke na le thata ke dira go menagane ka gore re na le re lema ka mogoma ko o tshwara le selei ke palama selei gampieno dilo di bonolo di molemo ke a lebogang parlamente wa me ke limile ke limedile temo le toto madi a temo le tiriswa a tshwanetswe ke gore ha re ya go tsena mo go dumalaneng le bairiwa ba ba yang go disetsa le re ditse re le batsadi badisa ba gompieko ba duela madi a mantsintsi mme ebile gape ga saka le phunyegile a re ga ke a irelwa go agelela lesaka ga ne go dilwe phuthego pele go pasišiwa molao go bitswa barua kgomo le badisa ba bone ra go lekodišanya ka yone banni ba Molepole North ba itekodisa mo go mo parlamente mabapi le dikgwetlho tsa kgaolo ga mmogo le tse ba di fitlheletseng e le morafe gone mo phuthegong e re wa bile re go eng o supile fa kago ya ofisi le matlo a mapodisi di abetswe lefatshe kwa Molepole North re ne re kopile gore itshireletso le borukuthi di ile bontsi mo motse wa Molepole ra be re kopa police station e re ntseng re lwa ka yone mme puso ga e isko ya gane mo nakong epe le ga moragonyana mathata a ne re ntse re nana one ele a lehatshe tshwetso ya beetsewa gore nnyaa a e re sa ntse re bata ga re ka agang police station e kgolwane teng gongwe re agetse dipotlana di le 2 mo motse wa rona wa Molepololeng ya ntlha re bonyesetsa hela ha le ba le itseng ga o pagamela ga tshiretsang ga le ga se kono tirisegelang teng la go bona kere o pagamela ko godimo ke to pagamela ko motlhabeng go bonyesetsa gone ho go ya police station e potlana gone ekwa e na le matwadi supa a mapodisi mme re solohetse gore gape mo go ha ba ga yoneo be ba go aga engwe gape ko magokotswana e tshwanang le yoneo e na le matwa supa le yone so di pedi ya ka nne ke bua ele project ya bone e goromente a ntshitseng madi gore taudwa mo motse wa Molepolole mo parlamente re re go engone gape a rotloetsa banni ba kgaolo ya gagwe go ya go ikwadisetsa ditlhopho ka dipalo tse di bonalang a ba gakolla fa go le botlhokwa gore ba diragatse tshwanelo ya bone ya go itlhophela baeteledipele ba bone ba kamoso Bodulo Mogorosi
BTV News Molepolong. Kereke ya St. Paul Apostolic Faith Mission ya kgoletswe seabe sa yone mo go ageng setšhaba segolo jang mo bananeng ka e le bone babuisi ba kamoso se se builwe ke mopalamente wa Moshudi West re Mosika fela kwa Moshudi ka mafelo a beke ko moletlong wa go isa ditebogo le go simolola ngwaga bokamoso Utsafalo o na le ko ba ya boele ba kereke ya St. Paul Apostolic Faith Mission kwa tirelong ya kereke e neng e phuthile matshwititshwiti go tswa lefatsheng leno ka bophara ga mmogo le mabapi le South Africa go supile fa go le botlhokwa gore kereke e diragatse seabe sa yone mo go bopeng setšhaba. Buiwa ka phetogo mo lapeng bokgoni ba gore lapa le nne ka tsela e hapegileng mme le rre ba utlwana go na le kagiso ba ratana bokgoni ba gore ka ha teng ga lapa ka ha bana be ba godisiwa ba godisetswa ka ha tlase ga lehoko la Modimo ba tlhompha tikologo ba tlhompha batsadi ba tlhompha mongwe le mongwe ebile ba tlhoagaletse botshelo ba tsaya ka tlhoagalo dipe tse e leng gore batsadi ba di ba beile pele gore ba di ithute mme ga e helele hela go batsadi e rela gone gore le ngwana ga a gola le motsadi a ntse a godile a rurugatse gore o tshela botshelo bo e leng gore is crime free ga bona bokebeke ga gona matshelo a leng gore a magadi gaufi kgotsa a amana le tjabetso e bong kojo kgotsa lepotlapotla la khumo ya bofefo lerato le le ka gare ga tulo ena ga sala mokete ona o simologa ke la pele a sala o simolola mosebetsi o tirisanyo mmogo e ka gare ho tulo e ke ya pele ga o sala o simolola mosebetsi o ba kereke le bone ba nna le sebaka sa go ntsha matshwenyego a bone a ba kgoreletsang go dira tiro ya Modimo sentle mme ba supe ba tshwantswe thata ke setsha sa kereke year in year out what are you want us to say what are you want this is the is that so difficult? Is it difficult to say there's a piece of land for the Labana Modimo? Just a piece of land to raise a million. That's all that we want. Dingwe tsa tse tautona Dr. Mokgweetsi re ke abetse masisi a kopile gore di dire ke gore ditirelo tsa puso go balwa le tsa land board di emelo ka dinao badiri ba tsone ba tlhagale tiro e ba leng mo go yone o na ntsha legoko la go laela di-land board tsotlhe gore e be ba allocatile di-plot di le kae within what period of time mme ba le bantsi bana ba supa gone gore hale le hale ba succeed ba bang ga ba succeed letlo o ngwaga le ngwaga o ka ile o katisa botsalano magareng ga kereke le puso gore go nne motlhofo go tshwaragana tsotlhe tse di amang lefatshe leno mme tsholofelo ke gore Modimo a thuse seo se ntshe maduo a itumelelwang ke botlhe bokamoso Utsafalo BTV News Mochudi ke di go netse motho e tshoga go tsa sekgwakgante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka Mothetso dumela dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re mokatisi wa setlhopha sa mabelo sa joneng thata ya one lefatshe a re dikgaisano tsa ntlha mo ngwageng di rulagangwa go ka thusa batshameki le bakatisi go ka rulaganya lenaneo le le tsepameng go ka lesala morago mo pakeng eno lefatshe o ka ile seo kwa kgaisanong ya mabelo a neng a tshegeditswe kwa lebalelengolo la setšhaba Rutwe Kagiso Molelekwa kgaisano ya mabelo e ne e le bobedi ya paka eno morago ya ntlha kwa lebaleng la botitani tshulume kwa Francistown fela maikaelelo magolo a kgaisano ya mafelo a beke ya be e le go nela batshameki sebaka sa go baakanya dikarolo dingwe tsa mabelo a bone pele paka eno e simolola ka mabelo a maemo a kwa godimo be re simolola season yaanong o checka hela gore di-athlete tsa how prepared are they go tsweng go as a coach o bo ka tsa dinako tsa bone o bo kgona gore o estimate gore ha tabogile kgotsa a tabogile 33 seconds mo 300 meters o bo kgona gore na la idea ya gore
o ka taboga ya mo 400 and maybe wa go add 12 seconds or whatever o be go raya re o ka na taboga around 45 seconds o bo bona gore you are on the right track kana o santselo saletse go morago o bo bona gore o tshwantse gore o addressing. mabelo a ne a akaretsa a sa tlwaelesegileng thata a 600 meters 300 meters 150 meters le 60 meters ga mmogo di rile tsa 4x2 mo karolong tsa badingwaga tse di kwa tlase ga 12 20 le ba bagolwane. mongwe wa tabogi ba setlhopha sa setšhaba sa 400 meters Dibaneng Ngozi o fentse lebelo la 300 meters ka nako ya 33 seconds a salwa morago ke Bennett Olisitse ka 33.83 seconds fa ka borankgwe a dule mogo a boraro. ka go go bomme mo lebelo la 300 meters Chikane go lekanye o fentse lebelo leo ka nako ya 38.52 seconds fa Sami Mohutsiwa a le fentse ko badingwaga tse di kwa tlase ga 12 ka nako ya 41.31 seconds. batabogi ba mabelo a maleele bone ba ne ba phadisanye mo la 600 meters kwa ka go sešoka wa setlhopha sa Mahilo go tswa go bonong a fentseng ka nako ya motsotso le disekonte le 17. nna tota nkare ke itumetse tota for race ya tsetsieno tota ke itumetse fela thata tota ne ke traina tota thata ke lekile go tsosa ikatiso ya me ne ke ntse ke sa traina kere for the past few weeks so e rile ke ta kwano ga borone be ke trainela 2 times a day ta ne ke batla go ipaakanyetsa 400 that's why ke tsere 600 ka gore motona ke ipaakanyetsa 400 gore ke kgone go qualifyela di-all Africa Games. dikgaisano tse di ne di akaretsa tsa long jump kwa tshegofatso bojosi wa Mount Track and Field a tudileng 5.86 meters fa go go borre tshwanelo a bobe ena kwa di 7.52 meters. Today's performance ene ile kwa tlase ga ya maloba ke le ko Francistown because today my runway ne sa khona go kopana unlike maloba, so that's why ne ke soletse gore ke ta improve from 591 to at least 6 meters gore ta khona qualify le Africa senior. Unfortunately I ka khona, but then we are hoping gore ka di 10 our computer ta khona because within these 2 weeks ta le ka go bankanya our runway. mabelo a Botswana Athletics Association a go baakanyetsa paka eno a tswelela kwa Francistown jaaka batabegi ba tla tswelela ba rola go ipatela phata go kgaisanong tsa Aforika le tsa di-Olimpiki. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. setlhopha sa Silibe Phikwe sa NAKO United se letse se rotse semmuso mo go motsimpote jaaka mokatisi wa bone o mošwa morago go kgaogana le mokatisi wa Memokoke morago ga maduo a sa itumediseng a setlhopha seo. Mpote yo kgaoganeng le setlhopha se segolo le sa setšhaba sa The Zebras ngogola ka kgwedi ya Phalane o goroga kwa Silibe Phikwe a na le namane e tona ya tiro jaaka fitlhela majombolo ba dubang thakga kwa tlase mo lokong ya Botswana Premier ba le mo maemong a 15 ka dintlha tse le 10 tse ba di kokwantseng kwa ka phenyo e lengwe maleka a supa le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 13. Fa di garla setlhopha sa bomme sa Presence se tshamekile maleka a dino tse 2 setlhopha le sa Big Sisters mo motshamekong wa bone wa liki ya Gaborone Region. Motshameko o no tshamekela kwa lebaleng la Likidi le Diapoloko ka pego. Ditlhopha di simolotse motshameko ka mašetla tsote di tsomana le nno le fa go ntse jalo ya re motshameko o tsamaile metsotso e supa tebatso batoko a nosa nno ya ntlha ya motshameko go tlhoma Big Sisters kwa pele. ya re Big Sisters ba santse ba itumelela nno eo go rata ke a bile a ba didimatsa a lekalekanya dinno metsotso e mebedi moragonyana. motshameko ya go ikhutsa ka malekano setlhopha mo karolong ya bobedi ditlhopha tsa nna tsa lekana mašetla di batana le nno ya phenyo le morago la Big Sisters la dira phoso mo motsotsong wa 50 le bofara bobedi mme motshwara dipala a isupa kwa moloreng. Captain Nondi Matlhatsela a skadi ya sebaka a no sa nno ya bobedi ya Presence ya boele motseletsela wa dinno go tsena ope o batlang go sala ko morago jaaka Tebo Rankonyana a lekalekanya dinno a no sa nno entle go dira tse 2 setlhopha metsotso e 5 moragonyana. ditlhopha tsa tswelela ka go batana le nno ya phenyo mme gore tela motshameko fela ka maleka dino tse 2 setlhopha. I'm impressed with the girls, even though both sides missed a lot of chances, but I'm very, very impressed with the performance of the girls. Okay. At some point we didn't, but we picked up late because we wanted to use speed against them because they're a little bit slower at the back. So we wanted to use our speed up front so that we can penetrate them easily. But it didn't work at some point, but we'll
go back and work on it again. It's disappointing because we missed a couple of chances that we could have buried the game early. And during second half, we continued missing chances after chances. As you know, we are from the festive. Slowly we are getting there, even though we miss a lot of chances. Ke tsa gore e tla re mo tsamayong ya nako banyana ba kgone gore ba momagane sentle re kgone go ina di-game tse dingwe tsa rona tse di latelang. Mo maidung a mangwe setlhopha sa Royal se bone go se gontle jaaka se ne se padimolwa ke Police 11 ka dino tse 5-0. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. tsena kwa bosupa re di ba khutlo go nefa re ba gape ka tsa sekgwa le tsana go ya boroba bobedi a re go bona tsa tepolwapi. mo mosong go ne re tsoga tsa lesome le mo ko jwane Francis Town le Kasane mme mafelo a mongwe ka bontsi a lefatshe leno o ne re tsoga ga tsamagareng ga 20 go eng go 23 mo sekolong go taisa go le bothito go dikganong tsa borwa o tlhaba kgatleng kweneng gantsi leng haebe ka seng sa botho sa 20 le borwa go eng go 32 mme dikgalo tsa legare bokone bothaba tshobe le kgalagadi tsone go taisa go le mogote ka seng sa mogote sa 30 le boraro go eng go 35 mme fa re bella ka tsatsi le la borao tse la bone mafelo ka bontsi ya dikgalo tsa borwa ba tlhaba kgatleng le kweneng mara ta thiba ka bontha bongwe ka kgonagalo ya pula ya fekganima mo mafelong mangwe go le bothito mo tsokologong go gantsi kgalagadi le gone re tse kgonagalo ya pula ya fekganima ka tsatsi la borao tse la bone go le mogote mo tsokologong mo mafelong ka bontsi mme ko haebe gone re tse kgonagalo ya pula ya fekganima ka tsatsi la borao tse la bone go le mogote mo tsokologong mme ko shebe gone mara ta thiba ka bontha bongwe ka tsatsi la boraro ha ka tsatsi la bone gone mara gore se kgonagalo ya pula ya fekganima go le bothito mo tsokologong go le gare le bokone mothaba gone mara ta thiba ka bontha bongwe ka tsatsi la boraro mme ha ka tsatsi la bone gone re tse kgonagalo ya pula ya fekganima mo mafelong mangwe mafelo ka bontsi go ta ikutatsa go le bothito mo tsokologong.